Hoću da znam jednu stvar. Znaš kako je to? Ako gledam kristalni mesec, crvenu granu spore jeseni u mom prozoru, ako dotaknem uz vatru neopipljiv pepeo ili isporano telo klade, sve me odvodi tebi, kao da je sve što postoji, mirisi, svetlost, metali, poput barčica što plove ka ostrvima tvojim, koja me čekaju. Pablo Neruda je jedan od najznačajnijih i najuticajnijih pesnika 20. veka. Njegova dela se danas nalaze među najvoljenijima i najčitanijima, a on je ostao upamćen kao sjajan diplomata, pesnik ljubavi i politike i stvaralac prelepih stihova. Rođen je 12. jula 1904. godine u Čileu. Počeo je da piše veoma rano. 1923. godine u 19. godini objavio je svoju prvu knjigu poezije Sutoni, a već u 20. i drugu pod nazivom 20 poema o ljubavi i jedna pesma bez nade. Studirao je francuski jezik i pedagogiju. Španski građanski rat i smrt prijatelja Federica Garcia Lorke je na njega ostavio neizbrisiv trag. Priključuje se revolucionarnom pokretu i tada piše pesme sa revolucionarno-socijalnom tematikom. 1971. godine dobija Nobelovu nagradu za književnost, a neke od njegovih najznačajnijih pesama su Ako me zaboraviš, Sviđaš mi se kad ćutiš, Kad umrem, Divno je ljubavi znati, Ništa mi nisi dala. Jedno od najpopularnijih ljubavnih pesama, Ako me zaboraviš, napisao je u izgnanstvu i posvetio svojoj ženi. Međutim, postoji neka druga tumačenja koje kažu da je on ovu pesmu posvetio svojoj domovini. Pesmu Ako me zaboraviš čine 7 strofa nejednake dužine. Pesnik navodi kristalni mesec, crvenu granu, spore jeseni koji donose osjećaj mira i jedinstva, ali kada dotakne uz vatru neopipljiv pepeo ili izborano telo klade, sve ga odvodi u domovinu, u njene mirise. Pesnik kaže, ako me odjednom zaboraviš, ne traži me, jer bih te ja već zaboravio. Ističući strah od napuštanja i ostavljanja, na obali srca pesnik kaže da će dići ruke, iščupati svoje korene u potrazi za drugim tlom. Pesnikova ljubav se hrani ljubavlju domovine i zato on ističe u posljednjim stihovima da će njegova ljubav za domovinom biti u njenim rukama sve dok i ona živi. U kratkoj pesmi Ptica, koja se sastoji samo od 2 strofe, Pablo Neruda istražuje prizore i osjećanja na iskustvu ptice, jer ona leti širom sveta. U ovoj pesmi on postaje ptica, peva kao ptica, posmatra svet kao ptica. Čini se da je celokupna Nerudina poezija u razgovoru ptica, u pojenju jednog bića i jednog predmeta drugom.
Pablo Neruda je sve do svoje smrti pisao poeziju. Preminuo je samo 2 godine nakon što je primio Nobelovu nagradu 23. septembra 1973. godine.